vatanımız kolga tiymekin isteyimiz balam. Vatanımızga kartaygan vakti geldik, yaşayık, bunda öleyik, bunda kalayık deyip, bütün dedelerimiz, predlerimiz buna bir yerde kalganlar. Bizler de şularına emin erkin yaşamak kısmet etsin. Bu Ramazan ayı bek yaxşı başlandı. Göremiz Allah-u Teala bizge yardım etti, havaları yaxşı. Orası tutmak kolaylı. İşte koyumuzga bugün çoktan niyet yaptık işte. Ya Balaban iftar birinci bu Ramazan ayında yapmak işte. Öyle kararga geldik işte. Строительство вот-вот закончится, минарет должен, иншаллах, закончиться к открытию. И открытию, говорю, День односельчан. Это будет суббота в августе. Я уже точно не могу уверять, потому что финансирования нет никакого, ниоткуда не идет.